has for mamuntie on mind games no mo ye no se du has ne kotoko so na se mfa so mo background e du kumasi a kwasade o mo ye tia team no se du ye has ne kotoko so agbo no matati no mo kika na football de e nuanum ntokwa football de nye ntokwa na football de mamuntie o mo jimi se mo no katere mo straight out for mama ninda o anko for your certificate we no mo ye no e se no sa jimi ni ye jai etwetwem mamuntie o mo era na fese board ye nuanum ntokwa ye ba be bobo na bo na ente park ne so ene ahunu manyoma nsu ye na mo pedifo mo pressing teams na park so ye nyoma se has ni because of ade kapo fipo mu a na mo penawi na ni you see has for fa baby no na mo penai ni say no na has for na mo so mo ye na football there say for mamu as for excuse me to say my nsu anyansa tanko for no adwini bi no mindset bi no omdi we no my njimi say masa anyoma no kra masa boot for boot so wo obi sikan na masa ball ni wi ni a woni sikan kunu ada owu anka ni pa Katramo say is bloody na say 3 points the bloody no 3 points no sako for we omu tuku ni pa 3 points omu wi anom no abesere amu ntina no no kika so omu se mu hunu no kwasa sam ntina. It's a 1-11. Has ne kotoko match no. It's a 1-11. Say mo hwe video no. Mo hwe video ni wi a, mo hwe video ni careful wi a. Ade we sie ye hu journalist bia be kan wan say e bombe ye. Na has ne kotoko match no. Say has of folk ya ade bia wa Accra Sports Stadium a. Ye hia journalist bia oba be gina aka say football are professional na football is wo nyansan akọ room ne koto akọ hwedefu. You get parents go advise them abodan for be go area abodan for be we for be wo ko your brother by say has of folk twa na ntwi kra de good park de so a mun shut up na mun boy match na mun ko kotoko for operation team no mu de Queens and na mama for mo coach abet na wuntumi kan say straight or no the Queens a call pomu e de ko 2 pomu because na kotoko e pe 3 points has for so de be ye bia e de pe 3 points bia no ye be ye e wa Accra Sports Stadium na say move journalist for na we see na mo ntimi anka wan asem no say has for ko ye bia mama unye say mo nyansa sin obia na ma ba na football professional and na football say hey asa mo su nyansa e ka kire mo straight because first ni nyoma na has ye de kotoko no na kotoko for ni extra and a has for no so no me say warning to you people has ne kotoko ba be share and has ne kotoko de almost no mo influence o me enuanom and has ne kotoko de enye masa ye enuanom ye wie match na ye enuanom ye wie match na and ye enuanom omo bra be comport omo na de be sibia no they should shut up and play their match and go kotoko company for the omo intimidate has of folk team no e wo Baba Yara Sports Stadium no mo operation team na park so yes say park ni omo dia say park ni say no e do Accra Sports Stadium be quiet and don't be silly. We are the fame of House of Folk. We yes ye nyoma ho no ma journalists for mu nye din kotoko mo mpeni for no bibia mo shut up na has for emebo anye de ombeye because mo ye mo dia Baba Yara Sports Stadium no ma e clear mo hwe de wi mo mpeni for ni na park so ye mo nyoma ne ho no nyoma say has ye bi now we journalists have say oh I drink too much over be my warning and football adani football say amasa a professional fakọ professional your boost your family don't come and make noise on radio station yes I dey so you better top ya pia mamo pa the has supporters no so you catch them has ne kotoko na friends and chronics what now my friends and chronics almost share go in mass say no this is the time we are revenging we are revenge the besibia Accra Sports to be shut up your poor match even it's bloody and it be 3 points e be 3 points nti e ka kire ha supporter bia journalist forum gu Ghana hanuma e do has ne kotoko so no mo so mo ni professional ne oni manyoma masa e ka kire obia masa enya fe na kotoko fo ye bi me hu journalist ni bia onya school so nya sa be kan wasem omu Germany kontra the best Sunday about 5:36 from there yeah person journalist be asked about na radio so I can say this here Monsieur Nyansan excuse me to say that you know. Yeah, hello. Boss, good afternoon. Afternoon. What's up, woman?
Abubakar. Mate some audio sibia wire na audio no so adu atipa ma ba bia audio no adu no de nyame se enka no kora se ka se ye no kora ka sampa ka ka mi do nyame audio no de adu etire na audio no kwa fa sa audio no de ama panhwe ni ye na wan pampanyi fo cho no be audio no pa ya aso e ho ba kyerew pa se football no se has kora ko bob match no na se second ombo kwa na so mo win match a omwo kum ni pampa win match na dan ya owo so kan ni pa na boss so anya adio na boss Okay. sasa mo ka so anya adio ama se be wo du na du no boss betan ba so ko bet match ro but bet match o kana tra keke but later wa bon se ye show we tiri kwan boss na o kana sa Uche mitio uche half ne kotoko ni ebo ma TV no uche le pole le ka platform no so no ana wanti pole ne no ade mini platform ni subi ba audio no bia dum na musumanya bia tie ade na kan ole say half for no e ba so mo de ba be stadium no na omoche half ni no mo bo no next guy say no ye 2 million a house for say 4 million or 2 million a house for that money to offer the measure of a house for stadium and almost no almost rent stadium more mo che no mo bo no e ro no hu nyina o mo ro no na se die ban sre ne hu ni manyoma e na e wo nipa no na say the do house ni kotoko e aka no so me sa be you do a say e aka for stadium no na obi house ni bia be ma bia ni aka so fo kwa ko bi ka se platform no so ole the best o do na the platform no so Pole ne be sa audio no to sa platform no so. Ateka asana kwa ko mo ko sa te manya hu no man te na be banta kom to mo de mo ti o be bi o me se e kwa mo se ye de atende ru ye kan kra nya hu no man nyoma mpacho ye dim komo na pole ye sa no e de na mo hat mpanyufo na mo di hat eti no mutimi ye de na mo na mutimi tu fa ho mo report ma tia di ni ban ana mo report ma bie na ben se onye hwehwe mu mamo omo ni se nko be bia ani de ba ndi ama bo wi eti eko anko be bia ana ehun na udi ya wa kan wunum se anu ya dempa oh yeah minimum anu dempa se minimum anu dempa I know say anu dempa aja se but obi abada ye na mo before platform no to man ti anka se nipa na de na wa ye enye ye won manoma o maja na mana ye sakra obi de ye di ya mo se nipa no de akopol chane ka wonum se mfantu ho ebi atai ya kobokro no ya nche no ntenu nche se wo so kobokro na ya nchi wo oh true that one dey say ye the kono de eti o de mo asemo ma me bi se wasam mfa ne say oba ana wo fase ana wo se baby ana wo se ba ne baby ana wona na baby so bia wo ha so no so kotoko e bia mparampa wa ba pass so ba match na has for one se kan so nyensa ya kuna to atwene because of what am I kan ya kwa cho owu a ebe show ana enhaw ensi sembisa ana be ensi na so na me ka jo se ensi ana ntile ensi ana me jo se ensi so me ka jo se ensi so no ebetinye so wadi eduro sendem ko ebetinye na kasa ebetinye no kasa emi si ensi wonu so betinye na me se betinye kasa ensi sen kasa aha ntika se o tia se kasa na nya ya kan nti kasa na o kan nti sekan wane de sen ne bunya mo bo sam sekan kwa na mbo wana mo budget 3 point a o sam wo wana mo de 3 point 3 point ndi e be design we intindesi na mo intindesi ne o ba ko na ma ko ta mo de nyoma ko se pass nya wonu wanyoma no yes be de enye intimidation hu asam na ya kan sekan wana wo ka se sekan kwa na mbo wo mo wo ko pass o sa dan it will not happen. Esa o waka no.
o waka obi so kwa sada wo na waka obi so ko babo anu so de se kan be hye no ho akọ it will not happen anya dey see Ghana hanu wudi ni be na Ghana ozu wudi ni nya Ghana ha na wudi ni be na Ghana na wo wudi ni wa Ghana fero ko kwa na gua mi Ghana wudi ni be na wa o de ma mi so asemo wudi ni Ghana ha ntu betime bie wo dan ato ho be 2 days a wuntuma waka say wudi ni Ghana ha o wudi ni Ghana there is be so asem say wo betime bie wo dan ato ho be 2 days a wuntum a wo betime aka say wudi ni Ghana ha normally no we all do what you die fear from another boy also within any Ghana ha Ghana ho de bi omudi ewu kronfo ya wudini ukofo beera wadi ewu kwaje obi kuma wadi ewu awudie bia ya wudie ukowi obi fo mu nyama kwa wadi ewu because obo ka no ye fo na wakọ ant wadi na ewu na so se Ghana ha de awudi sam ni Ghana ha na mbisa se ubetime bie wo dan ato ho be 2 days awabla untum we are saying to them. No, region. Oh, Uti region. We are cranny. Basarini. Matias, I put my 2 pa. Was of no Akano. From now the Tosono. Also sounds so pacho. Sir, as one can you know, yes, papa, dear papa. We so, sir, own time for park, well, ah, you are calling papa. Well, I have no Akano. I know it. Was it? Once I know it didn't channel. Sano na so na disappointment cuz asem na wa cancer 3 point kwa ibuku nipa na da 3 point no anhwe ni yie no anhwe ni ya anhwe wanga za kwa na ibuku na da 3 point no cuz ano de yem fan ka asem sa tra keke the platform kwa da asem no to so na kwa keka ka radio station no TV station no so sound ko back okoko pa cha ko twe so wanka sa yie because I know the cast of one can you now quote your ankasa. Maybe I'll cast say TV station, say radio station, say TV station, say information center, say WhatsApp group or so copacho. That's no kind of Southwest with our West of kind of jet. We are sorry pants, we to Southwest medium. We are sorry past Southwest now we see no. I know you're them fans, we are sorry. You won't get you. Men could lead to Copacho, one can ye. Now, because I don't know. So, that's some idea. Maybe I'm a fan there. The way would be, but I said, oh, and you would be ready, and now. Simple and short, and now so we are sorry. So, comment now the bad say. And you would be ready. Debbie, once Uko one aka sem na wie nti o ka say sase kan kura na mbo wona mo da ja wo de 3 point and we are sorry so this statement sorry by you want to can by the agreement to the point na me kan say bia we kan short say o bia we use sa word say this video na o ba ba me tell you me abi dem tell me so what how dia no say we say sorry pa so me man kan you na akoma din me dan kan kan insinu enye tikan enye what tikan enye bloody back me dey near din e be to the point what of Matias e pa o tempo Matias na me say o kwa o mouth statement wa ka say o e bia o use say ba what kan kwa na that 3 point e ba now I'm coming there. Mate, with the corner can be secretary. Was what na do it pa and na Facebook on TikTok na. Okay.
Me come away. Okay, oh. Okay. Who come out? Let me come out of the back. O kama me a me asem no me ntio o kama me a o kama o ka me nya bente me hu no Facebook ya post details bia o online se nipa we na e bo sa bra we ya post details na me se danya o number but o number no nam Facebook and nam online se nipa we wa bopo bi sei ye market ye o mo statement afa ho o mo statement afa ho se nipa we kasa we ntini hwan ebi wono ebi awa kan ba no bi nimo ebi awa kan no o go ma statement to screenshot never send me dan screenshot never send me oh Facebook na de na asimo nya kan wie me hu no Facebook me hu no online na me ka just on details bibie bo o sinin ko ya de ma ana wa ngasi ko wa do ba so me ba me say Tia Timasem na mekan Timasem ni wiye mete we aren't na won Timasem na manu nsi won tie wiye okay oda ka mi tie unwa de Facebook yeah ana ebi a ofre ma asem nti ana ofre me na ofre same thing na go Facebook ana yeah yes and I can't tell them okay and the cinema I can't tell me dia o and me da ase nti no mitumi kwa kwa dania de no wo no mitumi de dania de ni wi awde screen so ade na pa ya na pa send me say oh ade ni bro oh ade am hu say bro nye am hu say oh God of my system to ni pa na we from my system to ade ba pa ya ma ni ni okay masa go back to Facebook me nya on say Facebook no on say me ni twa so na me tie me audio so no nti masa go back to Facebook me ko na se me nya hu dia me ko ya ja do me de ma me tell me nya hu dia se ma hu dia ya wo do ya me de ma me tell me ka so de believe ni pa simple movement na me say me ko ya wo dia no ko ya wo dia no ntu me de ma me ko ya wo dia boss me dia no sa wo yo so wanyo me dia me no una details na ba online nipa we edia obiti boys na no man you once no man kan hu no mo details no say has fans bi say na all statement no all can say sika ra moku nipa mo da 3 point na owo kura ka nipa ho owo kura no e ka nipa ho nti eno na dia ye dey publish statement no your main point is here for frame that's the main point anything main point of frame o de in caso why